Panita na pong daramdaman iti to remind us again, and po disowned Jesus Mary. Uling sabihan natin, ninuwari, uling sinabi na po ng gospel, at yung kano'y mamong keng kiluan lang po rin kapatid mo, kabira-bira yung reaksyon na pong Jesus is, ninuwari ma ako, ninuwari yung kapatid ko, na po. Nandin po sabi ko na our introduction is, we pray in a special way for our families. Balo tamo po, we have so many kinds of families nga natin. Biological, office-mate families, nga po, spiritual families. Halimbawa po, kayong parokya ko, tilangason, sons and daughters of Padre Pio, the spirituality of Padre Pio, iya pong karelan di dinanulaga, nga rapin po. Bakit po nakatamo kadakalaaw na families already? Subukan tala pong simen at lawenta mo nung nanong maging kabaldugan daw, lalo na kaniting sinabi ng Jesus, uni ima ko, uni yung kapatid ko, rendem pamilya ko, nga napuwari ng Ginone. Muna po, we are called family because we are ating tamo pong metong, ating taong kaya katamong didinan ulagakin biye, o tao lang didinan tang ulagakin biye. Ewari po, kayang pamilya tamo. Potang kay manakit ko po kay Facebook na din pa mo ting ko pong ikit. Meto nga kakilala sabi na, Happy 5th birthday in heaven. 5 years niya pong meti tatang na birthday ng eningal dong iti. So yung greeting na, Happy 5th birthday in heaven. O itapong dara ko niya king kasibag yearly. Potang mag-birthday ya po lolo. O tatang na po ninindara. Talagang po post na 102 years old. Kung bibilangan din talaga. Sabi ko rin po, katanda na ng darangay niya ako, basta ako, balo ko birthday na ngayon, inungkutan mo ko, pila niyang edad, ay ko balo. Pero ya po, he would still continue counting. Bakit po? Kasi these are the persons that binds us together. Wari niya po, ikayukot na nyo kay sarili yo. Ninuing keng kapamilya na talagang magdugtong kay kayo as family. Sometimes po, liwaman dem parents, dem may kakapatid. Ngari, napinsabi ra, pota sanang alano ring pengari, at iyo pa mo rin itang binds us as a family. Kasi nang kayo po potang meto ala ring meten o ring mga tua, ala nang mumuli kang matombale. Ating makalungkot, pisalire pa yung matombale. Uling sabihan dala na rin tutok ng pisalitan nga na po sasabi. Warin na po, sabihan da rin aliwa, milan ako itang what binds us together. Warin ating pong meto nga kakilala, from abroad mumuliya ka no, yung meto nga buri ng gawan mo tayo Bagyo. Sabi ko, typical naman kay katamoy tayo magbakasyon ka, ali yung reason na po, buri na yung akit itan dati ng pipag-aralan in St. Louis University. Sabi na po, just to go back, karang experience, I just want to look at the university nga na po. Uling ken kumiyari, yan imigdala ka na ako abroad nga na po kanang sabi. Uling namong i-recall that for him, that binds him. Ito lugar na ito. Siguro po kaya katamo ng harapin mo, it may not be a person, it may be a place. Ewari po, as a family, di kami po kanita balo ko. Panikwanan, pumunta manawag. Malam mo sa family bonding, we pray together. Uling pong iting adwa ng panin, yung pengari ko. Nanapin po sasabi, utapin mo muna tamo. Think kay person that binds us as a family. Maybe a parent or a family member, nga napin po. Kadwa po na, what binds us as a family, nga na po? Purpose. Potang para-pareho tamo purpose, para-pareho tamo anong po objective? Didinan ulaga, keng katamong biye. Ewari po, mi yabe-yabe tamo. Pare-pareho tamo paglaban. Para-pareho tamo plano, kapamalakan kimbiye. Halimbawa po, kenyi po king radyo, 91.5 family. Bright Radio Family. Nga na po. Bakit? Why do we call them a family? Kasi may itong kapag nasan to broadcast about faith. Ngarapin po. Karela, iting karela maging isipan nung pakanano to reach out people. They call them themselves. Ito po yung purpose da. Ito naman siguro yung purpose da kayo, magtindalan tuyo.
magtindala nung nanaliwa po. Merely, mailiya po kasi Charles, na mapakaili ko. Yung purpose na po talagang very clear, Karela, na may kambi ka kini, uling buring mo kayo sarili mo to broadcast, to reach out people when it comes to faith experiences, faith programs. Bala mo po, mas may kakadalan na medium na ning media nga harapin po. And that is the purpose. Sabi natin ng minsan, putang mawala nitang purpose sa ito, as an individual na po, nang kay mama ko ka. Nang kay sabi mo kay sarili mo, may wala na itang dati, kay mag-resign ka. Wari po, enala apostolate, ugali, money-making na nga tsukeng isip na makakalungkot. Then the purpose disappears. Nga hanapin po, makola, mawala lang po din tao nga rin. Katlo pong akakit ko, what binds us as a family is spiritual. Yawari po, na metong po king masanting amilyaring karanasan na niting kekatamong radio is, may kami sa tamo pong regular. Bala mo po sabi dapin, kwa tayong pekiwangisan ing Radio Veritas na atin yung regular mass mo naman. O ningi katamo po ing misang iti, ing meging buong, ing penibatana, ing lungkot, ing takot, ang po pa ing kapikakunuan, daring tao niyang panahon na ng pandemya. Nanangno ka rin po, karin niya mag-start, ing pamagmisa. Bala mo bang kanita, in a spiritual way, ining takot, ining kapikakunuan, lalo pong midinan si kanan, nga rapin sasabi, because we try to pray for one another. Nabi po, we are a family when we talk about our spiritual life. We talk about our faith experience. Dini pong Kenny, Ken Radyo, I do believe working is not only their family, it is their spiritual dedication. Kenny pong apostolate, kagawan daw. Dimot mo po yung sweldo, maliban naman po naman mag-donate kung dakal na po mag-isweldo. Pero dimot mo yung sweldo ngarapin po, na putitan dimot ay ita, nang kay, man enough. Pero, at yung ka rin itang kekang apostolate, itang kekang spiritual way of expressing, nganapin po, na minsan sabi rapin kay katamo, nang kay as a family po, tang ating kambalong magkasakit, kanita tamo maging matindi. We try to bind ourselves, support one another. Nga na po. Ini po yung akakit ko kaya mabasang ebanghelyo kaya katamo ngayon ng aldong ito. Nya sabyan na ning ginu kaya katamo, asabyan na kare. Yun yung maku ang po pa yung kapatid ko. Actually po sa sabyan na, lalo niya po kanong i-stress yung importance ng the Blessed Mother. Uling kasi, iya po karya mo akit itang everything that is about a family. At niya po meto nga magdugtong kaya, yung kayang anak. Ing kayang tanguking Diyos. Ito po yung purpose na. Putang kay, ating metong magdugtong mo naman kaya, ngarapin po. Apin itang kapag nasana, nanungno ka rin din tao, miligtas lang. Hanggang yan, itsyo yan, kareng apparitions na iwari niya po. Ating magdugtong kaya katamo, ito pong kayang faith experience. Na sana maging faith experience tamo mo naman. Napin po sabi ko kaya kayo nandun, let us pray for all families. Not maybe biological, office-mate families, spiritual families. Uling, ganyan po rin sasabihanan ng Ebanghelyo, ninuwari, detang tutupad king kaburyanan ng Diyos. As a person, tutuparan tamo itang kaburyanan ni itang taong likwanan na katamo. At natural, itang likwanan na katamo, mayapimburi na kaya katamo. Kaya ni tatang mo, ima mo, kapatid mo, nga hanapin po na. Manuglong kaya katamo, hindi para san tamo kimbi. Manuglong kaya katamo, anti mo meto nga pamilya. Siyempre, yung Ginoo nga hanapin po, our faith and our love that will always bind us as a family of God.